Nakajengki palo kasan hima sima ha Meghalaya, hakaba laingut ke MLA ka Kongres kila kentiap, saka NPP hau neu benai. Kinong tho kubor ke lahiar cikisnong kamau hati konstituensi, banyo ngau kato kane nakisuru pajba. Nakane kacaka halor kecingpet jongba Charles Marngar, naka Kongres saka ketem NPP. Uba Charles Marngar ulongu MLA bat MDC na mau hati konstituensi. Habaya keren berkato kat nengut naki beru jong kane konstituensi kilapan pau kajing kendit bat benyau halor kajing mi jendat UMLA jongki bat nelek pinyaso skaparti kaba kimdon kajing syania. Don ru na peneng jongki kibalapan pau baki ha kajing start jungu kumunong yalam bat kinget baki kaba ularai kadehi kaba baha na kabenta kane kathan. Bat ban kamsai susu to ya ngap ya kasur pajba ayu kidan ban ong halor kane karai jong MLA jongki. Says no idan shani asyik kain pajba na malalong pinaksyat keluar. Baros katang ila kersan dalam apa mau pajba kersan itu ula yo ula lalong andal ir dan ka jinjit ni pajba dai hadukat ni kile. Mang alang kacing syat kelai pajba apa pun jadi syat keluar. Yung UMLA ong tanya kata. Ada orang solak ni lah. Pandai tang kajing kuat spak tang gitu. Kuat pisau no ita kajing yo nong kuat bak dengan sungai lah. Hatu aswai ke ba in penyesok si NPP la don try kajing keren buat pergi pak ba. Dasar itu ije yang lap beri dengan sokop tu kan elek serta kajing kentok kajing ben parti. Solak ngai tu kan nong ini jon. So bila yang scam bete na nong ben yang ka onglos parti. Kadon ru kajing keren lagi kat toko ni kino yalam yang ba kajing don kajing syak thong ni syak thiet pen penyesok lada kam don kum kata ro kum do kin chulai. Hatu nak kalian jepi pak ba pis ngau kum do kesim kum do ya kata. Mana malalong tu syua ke election ila benar tu la ya election yang ba. La ya tu hidala di yang ba. Nakaliang do MLA mah lawan ujung kali ka mahti musya lawan bantong ye dari simpriang re dihadin mentah pada ingat di bagai dia jingkong pisang baik kenal baik along bantong nak bentah ni pak ba tidak orang beros kata pak GE lah dan padudan dekat ke Ka NPP PI ko mo kumpustan. NPP Kisahnya kan NPP. apa hanga dengan susahnya Penyarai nak opera, nilai kerjaan berapa tu telung mau ni ide ke itu kejengi orang jungi kemah. Nilai kerjaan aku parti ni orang bagai dia parti ke bah kau kemat nilai kerjaan dengan dia ini kita kejeng kelas kejengi orang tentang ini kerjaan. Men hak election barang sudah tu dan kesan ya kongres kan. Yang kerjaan. Tapi mentah hak election ke Banwan pun rai kena pada nomor apa kongres kami tu. Mungkin kerjaan bisa BPP. Ya kan rim jaga BPP kalau open snow buka bukan kerjaan. Kakak jeng snow jeng ke lalong nak kum si snow mo yang ba chas e kawai bat ba ni lalong kum bahaying sem tengi don ke jeng snow du ke bakrau pen mar ba kakak jeng yabut jongi kat hakapor bangi ni layo ban ya tebut karta ka jongi ni lamelin ba ya ite ya ka kongres ka ba i ka parti jong i idon nakaliang jonga te ni snow du nong ka bakrau hi ya kajing buat kajong i Pisim nem ba kane kajing le jungi hatu kade kajing syak kelai pi pak ba wala penjab nak kesen kongres. kata tadi kawai yol este idan pat da kawai kapalan pelintim kajing tip kajong telong along no kumbang ila kam sakmat kenya karo kam kajong te bat ba kawai te kajing du nong long kata tengin tip mo tang bakal long yok ka tiu sakmat hadin habut tengin tip te yang mata wiso lengok pen ba ila le pertama ila bot serta Hatu syua ba in rengkok syakawai ke parti kadon nem kajing sengau nak kaliang kajong OMLA ni siapi ki pak ba. kadon hi kajing snow nakaliang jongi te subu kum nakaliang jongar ngadon hi jing snow na marba ni san dadon kano perform is internet itu ya kalau beres
like nyata ke misalnya di ini ke bakan yak ni ke long ya menta ke kajing tam jeng chi sakmat bai lale adu kata labut ya kata seng kumsalu iso ba jadi kepelang jeng ini Hatu nak kalian je pi sington am ya ke NPP pan. dang menta ke empat dan kata kajing so penat ne hadin dala ya lam ke sakmat sakrang ke ngikut katanya kan Kamu pi dang don di sana ya MLA je pi mentah wa voice ke NPP. ngikut sih kan sanya ne pernah ne Mar menta da ladang ini sanya nang de kasin banukong ke hatban sanya ni halau jong kita kan cini nak jong MLA jong ima hak banang pong ke mungkin nong kersian ke belak Punjab ini don hi kita ke jing snow benut ke jing song pendit ni dah pendit sisa hi da ini nak ke parti kongres ngai hadin kita pat hadin tang sisi aksi ilalu melalang ya ke nong kersian ya ke leaders kantama jong ibara iba nadu ke parents mahila kiyun de kalau don kejeng ya kenduk lang kita teh hanor yang kita kejeng pensai jeng ya kita kejeng mi no jeng tengi duk kum kinong kersian bat kum pilidan sebara ngihun ngisuk namar ba kejeng don jeng hagane ka yang persya rumah kalong hi kejeng duk nang na benta jong ka konstituensi pero ko we namar ba ngimyo di blok de haba ila don ka jeng temu ban le chata na ka banta jong upat ba he na ka banta ka constituency he ban yo ya ki develop tengi le ngin ong kum no ka parti ngala ban ong ba ka de tang ka uniform hire ka syong hi haki kandidat haki MLA jong hi te ki la da ki don hi ka ta ka jeng tri hok te ka parti le kam don jing pher la da ki don ya ka men sim ban te ya ki sinong ki thau ya ki constituency ya ka ri bat ke jai benriu jung kum ki jai benriu khasimo da gidan ano parti ru la da idon ya ka mensim ban sakri na ka benta ka ri jung ha ka jing sngau jung akam don jing her ru na kaliang jung ki pai ba te ho kumbang la ong men sakmat ke ngidon hi ka jing sngau diaw ngidon hi ka ngisa hi ka jing lengo rei haba uta ubangi ngila Punjab nila pensyong i hakisuki udon kata kajeng angnut tela da usyong ha kane kaliang persyaru ai ru kamau ti jeng kami yo mah ki nong kersan jeng i kisut kisuluniar namar bangim yo develop ai te haba uta ubah ngila jet ngila Punjab udon ya kata ka mensim ban sakri ban pej na ka benta ka baha kami ap karoy ka par jong ka konstituensi tengi lele kum kinong kersan te ngimla ken ngimnang ken ban ong ai ru em lada ngiyo hi yakin ya ki develop apa kisnong te ngila hun la ka hun ba MLA jungi elect kano ka parti ro tang bangin yo ya ki develop apa jangka constituency ke jungi ni tengim tip mah ya kata ka jeng sakit jung itu mah ni tengim la ban ngim dan hok hiru ban tuklar te kata te ka syong hi ha ken da sakit ne elect ka mansum haro tang ba ila ban pen urlong ya kita kijeng dawa jong ga mau hati konstituensi te ngi tengi simbek ba ngi hun ngi suk ma ha kijeng alam kijeng i nó không thì Kadon yang menjadi diaw ni subsi na pi. ngâu rồi bàn lẹm nữa làm món bự kẻ Te pi sim ne am bakane kan de kata ka jing set kala jing iyo pa ba la Punjab na koi ka parti. thì là lông phải sẽ lai tiền Te ka jing ong jing i bai mi na ka NPP ban piniso ska na ka kongres ban so NPP ba idan kami ta ka roi ka par. Hatu pi ngau song nong rem kata. cũng sẽ sụp sùng nông rem lại ăn mà ba long na đụng suara long ki kumki tugi ba ai ba aden gitu ki skim MLS skim gitu ba ai sepak ba rum judon na te sen konstitusi ini deh Long na do kisnam ki bakaman chwa kan. Tili saya kapor ka jing long MDC but MLA ding ba chal. Ke thai ki jing man toy pi le si ki ba ka snong ka si ki yo. La le kom no la le ba.
Pat pat soro pi ba yo jing toy la itu nó là y no ya da. kung pa doon ay ada mentah Di kersan naka kongres. pi kersan kup pi kersan Men MLA ring kesan. Kersan kongres. Sementara bala ami NPP semua kumno. Semua gumno te nin semua makana tak semua la le pi don chania ya ka NPP ne em pin kan ya cho nên nặng kan no ko parti la bang ka prai mong ka pana NPP. kongres sa NPP Majiso nangi kumki pajba hilong bangla tristom kumtu nang seng kongres nangi su benut iso don hi jing so kenja sport ma ba ma u la lek no sha ka wai pat ka parti dengan lek no nak liang jingi pajba nangi atau pi sim nem ka de jing chet kala yo pa ba pa penjob na ka seng ko kongres abi dei ka phang te ka dei sha kum ta hi kum ba kum set kala mo nak liang jung on mar ba ka fas la ya yang kali ban long hajung kongres rai mentaj teng puar dak len pi pi ngau ya ba ke mele ki penjob na ka kongres na ka wi parti kampat kut ka rokom trikam kini so parti kuno pi ngau so ya ba kata kasu kuntum ram hi ba kam sngo yek bek irken tumba mo ude kum ya lam pola jit ek nek senjam te bek ba nga shu ya hun entah ni ke kamat pi gum no ka hak bedi ba ka rokom trikam ju i kum mele ka thang ka jang pi nadu bau job MLA hi so ba 400 tau hirba ba hata ka position bau don kum naga parti kongres ngina ap milenti ba ka kam kan yek bek tang ba kum ni la poi na chakwi ka parti te Kalian juga semula dan suba naglang gi temong du di senya na ken ba nomor ba naglang gi kumbang i ba kan ga election baladat nila kersan ni ka kongres dan ba ka jing len akan ni kerkom ni du di senya ken dak len je pi hatu pi ngau tanat ya kan ka seng NP ka pamai le pi so naglang juga dengan da sing badak sensare ka MDA dengan da hun pi nakwa ba community hau arja aru pra bakal BBP kan wan ka bor kembang iba kini kising ka don ro ka pemen boong ba ki nong hikmat jungi ki la alet sa ka NPP henry kini ki pajba ginang room sa ka BBP ni isya ka ba long sang ta mo ipat gaji kemen ba ka BBP mo kalau we pagi di samla isya ka don jungi ba arden jong don jungi jong ba brat isya kalau kadon sa ka lawe kadon sa ka di sanya ini Pimen haka election barang sudah. kongres ni noka jungi lite ka kongres ka job mo Tambah mentah teh lah kamper. tate mong dadari kani ka tolong la i du jikerman kan mo destang ba in trinha kumba iong ba lada ilet ka NPP ra ka kampen roy te lada ki kampen roy sa ki wante ya kata dengan tiap mo Kapor kan sebatai kan. pi ba ka donong rem kan ka ji pi so jum UML ji pi cek NPP nak leng junga teng ong ba mden ngrem himo nomor ba ilet senero ki pajba ngi ngimdon jiktip mo iba dadi ba nagleng jungi ki pajba ngi aji kersan i ba inlet de ikut ka meeting ban keli ngi pajba ho kita ka don nongrem rem ta pat long ngi ki pajba juga konsensi baro ngi klem don jiktip bailet telong i idu jikram ki modalek kono da ka jingi tiplam telong ka kono ro sultanan re lada ilek kono kunda ya lam abangi ngila aji kersan kata hi